No, adda ti lalaki nga baak, adda met ti babae nga baak. Kaway-kaway dagiti padak nga baak. Agpawen kay ti 18 nakapilpi ka ti lalaki. Sayang lang kapintas mo, ilenlepeng jay balayo. Ti makiam-am mo nakangat ulamay sa tibay mo. Pero miti unit mo, isubay ta naghanap mo. Nakapipili iti lalaki murado kidayan na tay gwapo ka no isupi kayat na. Tataag gawin tigwarang tama na nagalit. Tabaka ang pinupusin na bakitan aba akin. Yung saan pa'y naudi baka adalata susuli. Diba ako nga lalaki, isu saan nga pinipili. Balasang na nabaakan, ta nakapipili lalaki mamuran mapigayan na kay gwapo ka no isupi kayat na. Talagang bigasan na nabirukan tay kaparang paganda.
gwapo isu di kayat na awan maudi nga babawi da kayo nga babae kata kami nga lalaki nagrigat tiyang pilpili palasang nga nadaakan ta nakapipili hindi lalaki kas na artista thank you no adda ti baak nga lalaki at damot ti babae iso nga agpapada tayon agbibinaak Thank you.